Znaš, tako će mi trebati na tu. Opet ovdje 15 minuta, samo ga odmah opagane upališ. Znaš? Ovdje da učita veći ljudi. Sad Mufidi, sad. More, Mufidi, more. Treba još nabaviti marker pres. Aha, dobro. Da te nisam čuo. Još jedan za jedan i maki. Jesi čuo šta da kažem, još jedan završćeš. Nema, gara. Ajde igrati. Oj, moj, bravo, moj! Konačno, sve utakmice nešto pametno. Sloboda medija, tišina. Če se vidi? Krencem. Ređa! Hvala što leđa, pazi leđa! Plavi što snimaš, Ajde, cedno. Hamede, plavi što sjedino. Nije Mohamed. On snima. Biće offside. Mlade to. Mlade to. Hoći ću. Alo. Mirso. Pa ne možeš ti tu čučati, jebo, biš dole. Držimo na sunce. Hajde, kreni sam imaš. Hajde Kevo, hajde. Dobre, dobre. Ajmo igrat. Ugra. Još. Ako izađe još jedan opa onda ostavimo. Samo Vendo, sad svog odati. Vendo! Do kraja. Prim, evo Jarina. Trojica. Jedan. Probaj, tu, prim, malo. Hoće li kamerman? Aha. Širi orao. Još čovjek neozbiljan. Jonože, bit ćeš isključen, ne smiješ medije napadati, bola. Idi gore naprijed, idi naprijed. Zadnje pošalj. Sima!
Da. Sve pokaj kamera. Bađi, tvoja, bađi. Evo ga! Kamera je snimio! To vajte! Jesu. Sad kad počnu